Atiri munene ri. Yeah. 2022 ni akurukire. Yes. Bando wina kiroto kia Tharaka 2027? Mutharaka ugeta ciere titigakuria. So na tuko na kukuthibura kwa thire bado tutatiganirie Tharaka. Yes. Gwetiore munkuji ntwitwa nkondi twabekera rwoje rwingi muno. Yes. Historically twabekera rwoje rwa kilomita 22 kama bantu twa Karou mwaka ntwitwa Njukeni kwina taps kana mbereki 27. Yes. Injira komani ya kuonania bado no atwina moyo wa utedia ntu mbere mweri utia thire tukuthi ntwitwa Kathanda ntubekere rwoje. Yes. Na bado tukuthi na mbere na kushauriana na county governments wanakora tutayukira twitiugo county gekagira tende kwina roji rumete kwina bo yumete mutonga thite chikariga itukwarania na county na muthomo njuki willing na kwenda wekira roji ruka na kurutha pipeline ino ntune aretire thina kwina roi rungiru kauma harawetwa mutonga. Yes. Na iguru kabisa na arabwa kithino ruenda me chikariga na mwanka Kamarandi. So ino chio ndi project ira tukweria kwari na thirikari ya county government ikabata kumenya bakumenya lakini tukabatetheria na ushauri hapa kidogo ntumba kurutha. Yes. Na governor Njuki na kurutha mtu mwega muno athikagiria na ria tukiaria twira ati kwenania. So itu expect no ntu initiative ya kwana barabange by the time tukinya 2027. Yes. Ukwa tukuthokera ntu baingi muona roji. Yes. Na Mutharaka thokerwa kanikanagira kundi nda gwitigia ntu Batharaka batwanikira kukainya kariogo tugachoka kairi kwari na ntu. Yes. Na ndabathikiria na ndabaraitha nti kwata wamenete so ndina umate ntugwe mwanejite gugakia tumutharaka ugyo timu rugarotakia. Yes. Aya, asante sana mheshimiwa. 2027. Kwa uguo tikwite nkoro na kutethereria antu. Tikwite nkoro kwi mantu maingi moto kurutha ibura ntakwenda kumatangazaga ugo kwinya program twambiritie ya chukuru chio ndirite na stima thaino tubaromberete solar panels ire nini especially baba na ira chibia iguru baba thoma gogoro ya lakini tukaweta ndetu inu kagita kuwa kinya tukwenda uchiere thaino makaweto tu imathama nithamagwa asira go ititegagwa ciene. Yes. Aya ninkona you are still very young na kwina muyuthi uria ukugeria siasa agacoka agakora akona takate kabota na nukona still uri on the race wana wagwa utakua nkoro still no ukuthie na mbere na nkoro ire yaku ya gutethereria kumori very young onki advice mo youth uria uri agwathe. Ya ndumba kumura mantu maire bwa mbere urawe na bate kuromba gitiari mwana munini menya kwa nkoro nonto intobio nde bira biega bienanto. Yes. Bionde bira biega bire nanto ko gutongora butie na wakabutunya nawa abutitiganagiro kabutunya nawa. Number 2 anto barabonde baro bareta change ndegoro yonde letikenya kina Tharaka ibanini ukathi ukethira mtu yukwambira kuromba kura aritaya kwa ngerekano. Yes. Kana ro mianka 40 kana 5 uyu mwathi uratugaga na ete ukabira you know egwa thibo kabera watumire rwa gukaratha but ukona na barabamba ire kuromba kura beba nini na batakuma ntoni ntutende uyu kethira kura ntoromba na bo 2022 kuri kuthibuchi athire bathire bokethaka ukabore baguaga imbia baucheria baurire lakini imbia baucheria so nombere na bani bakwenda kuromba ibarombe ite. Yes. Lakini kuri athurani nombere wa muno bari laini ndaya wa muno bari stima bari rami wa muno banyoro uji mbere karita atia kinya na bomba kuwau na nkira athurani Batharaka tichio ndhe njero itumaga nduko. Yes. Tichio ndhe njero itumaga nduko. Tende kuri antonko na bakuromba kura taika dhurano ro next month. Yes. Okethira
attending December ko banga na mpumero bethe na mpumero bakariunga bakenenkagira ntu iganegana kama mairi mukaru Tharaka bati kwibure terere itikia muyumbe ukathiuka na nkoro ngirima na matano wa mweri na allowance cia ngirima na marema 50 ichiringi ngirima kana muwanja ma 50 ukanenkoro mbechi nu chithere na chemianke 5 utarutite no chumuni kana thiarambi kana whatever unenkero chithere na milioni 45 million so rira muntu akoya koromba kura ukethira wantu gwe mware tumira ngirima na mairi mianke ena na nushu kana mianke 3 na nushu aritumira milioni magana mana magento deficit na takame finance so bati kwimenya oyo tikare are siasa ni for a mission are siasa ni for a business true sasa yes I mean utumba gutumira milioni magana mana ukromba gitithite uchwa milioni 45 na mberaga rionde bukwathi buthire mutakiromba kuriti yere mianke ena kana 3 ithuranwa kana 2 ithuranwa oyo wari gitini na kuguia oyo atari gitini na bukabirite kaguia yes mantu mairi oyo wari gitini na kuguia wewe atari ku na kabirite kaguia yeah so antu bati ntumambugire ticho nenjero ituma wanduku ogonkenia muno bwana JM no ntoba kwirutaniria gwaku na kimero mbegu ya kainge gikiuga atiri mukamutha ri arotaga guritwo gwa itonga indi nagwe ri nuntu gwego wiri akwikwirutaniria na wika yaukaraga ankia kera gwiko gecunaga mugongo kongwa ibwaga muno nuntu baburo kwirutaniria lakini kagitaga kari ujeye muno ntu ituiye wegwite ukiruta manto na walimu kwina ngugi ngi urutaga kando na walimu of course kurende consultant educational consultant inu ichura tuta muno na inu inge chakora na organization yetu Manji Popote era tu eri company yetu na era tu gutethania na county government na e-water services kira antu uje Tharaka na Tharaka Nithi so basically bukuri ubu wow on side of business to asanteresia business unki advise youth atia marama kuga gutewera thirikari tewera about business na kugeria mawera nikenda at least mu youth erungamia antu barithaga options oro kumba ko apply wera apply na bandu bakathi na mbere na kutumira technology ende kuri technology to ATS riro kuandika CV ya kutumira ATS format na gutethagiria uchwa wira especially no chia LinkedIn na online na Beans and all that then baraba kumba kurutha biashara inkomea ikumo muno ki biashara lakini batiga kwe moyo ndirikana ketaga mundu aringa biashara bantu twa Karen ara wita Western Mark Gardens Stedmark ya womono ndari ya ganyamo kidogo ndari na kawo shinene muno arora ya namba yankari akatashuria lakini mwene kuona taka kwebunda akara ona taka ngatonga muno mwekuru akegwa karutha wireni ntu twalisi takiwanja lakini mwana wagutu takwa nkoro turenga biashara so wanabo batika kwa nkoro ntu bakurea kurutha profit mwankomwe by the same time mkiugaga barana obanenkera totongoria bathi na mbere na utetheria na baba nini uthio kethira kuri muntu atandikite nuntu driving license yake tira twika renewed uthio kethira kuri muntu atandikite nuntu atikomea kuandika CV uthio kethira kuri muntu temwandike nuntu simply kuri course a short course ataruthite so ningiromba tongra bathure bakinyanire na antu na bo bena nyamuita wa database nto menyana na bana barba qualify mbio batenio na ra mwisho bathiri interview berirwa ata tumanda gwa public participation ni abata muno kiri otongoria so bo ngenda kugo na mbuge anabani batia otaiwa isiasa cia irumi na siasa semitandao especially na ntu barabathure kana barabandikirwa tukuthura mekuri antu bathurirwe na ko bange batathuro bandikwa so barabatathuro bandikwa no batikwa betu chogera na bani ni wira na ila cha biashara kana cha kwandikwa na kitu kwambira kuromba iti bagitumagira na bani nae ana bamo baranya batariketie kana babareketie so kaita katiko na ni gobombi jeje yemure
gutie muntu umuruta kampuni ya mturongi umureta kampuni ya Kuthurwirumi. Yes. Yeah, so that is it. Aya, asante sana, thank you sana. Nkona message mingi ni kwera go for MP. Yes. Nkathikire moni mantu nonta na wewe batuyage tuibumbugire. Yes. Yeah, na kure promise da nenkreta nto badaraka ndabera nkabakarie muno. Yes. Enuma etiko nindi ne muthure nda bakaria nkoroki lakini na kubraithiria manko na ara utikuthibwega enu ntiko nindi kwa nde muthure tende uthukethira governor Njuki na kuri program reno ya wakira cibia ECD ukathi Chekariga sub county for example. Yes. Uthukethira kuri rachi bia kirwe lakini kuringa abo bia kirwe na ai contractors ya governor nakora mukuthi kurugura so governor na bangira program mbeche ciaririswa na kuri byo bya kiro bithatu na bya kiro contract omwe na watu kabo bikari bitirugurika so no mbuga ntwara bathurirwe ntubwa oversight na oversight ya thuriro muyumbe na MCA ibathinga tagire bakona gure ciane nkana ikurwa bwega still ukithira kwina untu barabara editarimo kana ikaremu gati wanjemu ukethira location ene kuremwe eno ngetiarimo eno kuremwe eno ngetiarimo anti batuike fair iba con distribute resources na nkiuga antu baraba thuriro kairi taibambe bari barugamire barute wira batigana na kuromba itebia aratene amina rambere muntu ndakwira wona mutakiromba gitigere mianke ena na nusu mianke 3 mianka 2 nakugwia na kariganirwa ni antu mara mamuthurire marutira ngugi. Asante sana, ciugo ciaku cia mwisho tukirikia. Ya migambo yakwa ya mwisho ni ati antu batharaka babonthikiritie ndi bata nabi muno na turi karekaniro twina ko ati inkwenda tuigwa twina kanya ga kwaraniria ria tukwathana. Number 2 mbuge antu barabana nkero ite ibendere kutho barebe barove. Baraba tanenkerwa itebya kura lakini bandekwa ibambire uchura abange kuri batie kuromba ite mapema baswere antu babange wira. Ankera ya antu badaraka tere nkebera utiento muntu atenderwa nino kwe muntu endagiro kwa windi nontu bakona burango kubya bugana ibakona burango burete arweje bugana ante mudhure wobo na ino project is sustainable tira chema kede na kwa makede mate sustainable ino project ndakwira 22 kilometers i project ya karanyi dete muno myanke 10 tukimena ye community i project yandikaga antu gana thate wantu go mieri yerika okay so nonto antu badaraka bakuona mukureta wa njawa kira madara warankareni atonaga kaita kama bakinaga akorora kuwa kwa tempio muno me ati kuona rekona ni akorora wendo mwembogo mbuye kamwe kamame akwambiria kuina mware wa kabungi athira mwatire turu atakuona wou amura njage mya wina kairi tuthiungure ukambinagira twana okay now nukona nendero koi njawa kira madara akwenderwo koi na kuonera mwekuru na kuonera mukao akwe kuondera nto badara katirire ibachiri tumi beyond kira bakambenera bambendera kyo mbakaria murungu arogeta gukurathima ka nani JM na kagita karo gacoka na ranterecia tharakari kethia antu batharaka muno nani branki umba gukwira bankwire nguku cia muturi irogeta kurekia matumbe gwaku nacio ciakure irekagia ndabo kaingo antu batharaka bakuririkana ibwega muno. Aya, asante sana nuntu wagosa na gutwira story yaku kana bara wambiririe nkinyagia bau ukinyite. I salute you. Na oririkanagia antu bado kwena njogu kwena njogu ichiawetiro yatunga na kwena simba antu batige kuthia gotugo karukire muno kuringana statistics tinjogu tisimbe mo kana chire simbere cia torokete ciare 16 na ni mwaka ya watire kare ireta wa Dr. Kat kwa wenu ingi assumption ya tiri ntura tomo kuwetura kamanyaki kuwetura murinda kuwetura wa mutino so anto bemenyere na ngita kambito kire anto baranku abathure
ibamenyere nontu bathiko KWS ba fast track process ya guchwana na njogwira yes kenda tuchoka tunomase yes yes